nih kak? Ini air Net. Melonnya nih. Ini tambahin apa nih kak? Susu ya. Manisnya. Ini apa nih kak? Milo. Cappuccino. Tambahin lagi nih ya kak ya. Ini tambahin susu ya kak ya. Sama manisnya. Buah ya kak ya. Buahnya ada apa aja nih kak? ada melon, ada pepaya, ada Jelly ya. Mangga ini ya kak ya. Mangga asli nih kak. Pakainya mangga apa nih kak? Oh ini, wanginya ya. Ini gulanya ya kak. Pakai gula asli ya kak ya. Gula asli nih. Ini apa nih kak? Jeruk ya. Jeruk markisa. Masih gula ya. Segini berapa nih kak? 5.000 satu. 5.000 aja ya? Iya. Sama jeruk. Banyak nih ya. Ini berapa nih kak? Seporsi 5.000-an. 5.000 aja ya? Iya. Mangganya pakai mangga apa nih kak? Mangga kue ini ya? Ditaruh ya kak ya? Iya. Biasa lagi bocah. Beseran bocah-bocah nih. Tadi melonnya nih. Melon favorit juga ya kak ya? Iya, favorit dia. Besaran. Ini apa nih kak? Cappuccino ya? Iya. Kopi campur Nescafe. Kopi Dari mana campur. kak? Sumber Batu Raya, depan PHD Sumber Batu. Depan PHD Sumber Batu ya? Udih.